and of course maximum points. Our next rider from Estonia, Roos-Maria Laak, riding Liberty Testel. To be ready, Lena Mahmud. Mums ir jauns līderis Sabīne Siliņa, 65 punkti 44,65 sekundēs. Absolūti labākais laiks, bet uz starta dodas Roos-Maria Laak ar Liberty Testel. No Igaunijas gatavojas Lena Mahmud. And that is a second best result so far. Roos-Maria Laak, Liberty Testel 46.92 and maximum points. And our last rider in this class, Lena Mahmud, Riviera.